Levi, Levi, para nasaan mo basmane kailangan may tuute Sperare nanaharabi Ere morane la coppola masu Yang aulu sermalagaku Malungilsil silmer kamir rokoy. Nga kaloy smerur at iswaan mutel teal ema onte na damak emre nga suli laro kul adra ngar along to kunir adra mga laki. Kamran masaw ra umalkiw makla marar kami wal ngililti at damak Dolamol malakay masew at ako bagtigal reo nga ramula bato kal din katsilaw luriyor al mauulak lumyole labalwad ra mga laki. Pagmal masulam, ya Diyos dolamol malumakmal tanga tergi darakoy, mabalwa tarangar along.
girlfriend wanna ride with me in the car with a pimp, what you supposed to be? You ain't met no dudes really cold as me. The call 650, have a who they grown and them take cheese. These ones represent this Tennessee. We drink a whole lot of Hennessy. What? Got a little hair on his chest. If you like Bill Clinton, girl, take it out your wrist. Right, girl.
sarap Mako Rati maniilang buo Yeah Katimiray nga Ka-oberera Swegara kau sokol Malulungan lang Oh, baby Bungim lukad me Depoy malpurusi Bungim lukad me Wayor ma Erit yalang alelan mo Oh, baby Bungim lukad me Depoy malpurusi Bungim lukad me Wayor ma Erit yalang alelan mo
omron le del dimnet kai semru no dia tungin kaswese o adungi e bulus pel molung terna bulus pel molung mogingan la oi lole oi magalagta bulus pel molung mogingan la oi lole kau al ubalu terngane el semu lo revang rangara ale makorabim lontala bom ere yak no magariyor Hulus pel mong mogingan la oi lole Hoy magalagta Hulus pel mong mogingan la oi lole Kau na
Malungilsil silmer Ramiro Roy, nga Alois Merur, at iswal Mutel Teal, ema onteen at amak, emre nga suli laro kul agarang along, to gunir agarang mga laki. Omral masaw ra omadkiw, makla marar kami wanngilil ti at amak, dolamol malakal masew, at ako bagtigal reo nga ramula bato kaldi katselaw luriyor, almawulak lumyolela balbad ra mga laki. Pagmal masulam, yabyas dolamol malamakal tanga tergi darakoy, mabalba karangar along.
kami di mga tupper Kaya ko kailangan din ilong Iyak mo o tawid ko ang atitya Malutire mo o ti Iyak mo punisyon at Aliyat wala ko rapikititra Makamokaragi kaigel porni porni Lo atirek lo amakante osnge Yang atil kahaliga kanda Alwa alawo Yang adila kayang yakan wa alawo Yang atil kahaliga kanda Alwa alawo Yang adila kayang yakan wa alawo Durung umakaway sengak yamaral Seita kalol di ngalavi kalsum Sulang aramle ungilo marali Inga kamaral dakpo kubes Yang di katingit lamu alikaw Adi mga roy dakubadan Umaisil nga ratamatari Idya ka mo dangit mok tira kolto
Malungilsil silmer kamir rogoy. Nga kaloy smerur at iswal nutel teal. Ema onteen at amak. Emre nga suli laro gul adara ngar along. Tuguni la adara mga laki. Omral masaw ra omadkiw. Makla marar kami walngilil ti at amak. Dalamol malakay masew. At ako bagtigal reo nga ramula kato kaldino katsilaw luriyor. Almawulak lumyolela balbad ra mga laki. Pagmal masulam, ya Diyos balamol malamakmal tanga tergi darakoy, mabalwa barangar along. Malungilsil silmer kamir rogoy. Nga kaloy smerur at iswal nutel teal. Ema onteen at amak. Emre nga suli laro gul adara ngar along. Tuguni la adara mga laki. Omral masaw ra omadkiw. Makla marar kami walngilil ti at amak. Dalamol malakay masew. At ako bagtigal reo nga ramula kato kaldino katsilaw luriyor. Almawulak lumyolela balbad ra mga laki. Pagmal masulam, ya Diyos balamol malamakmal tanga tergi darakoy, mabalwa barangar along.
kasusul mo tao dong itu gateru suwamal dakaw labang ale bola bersisiau suwalo reng serakali senggo mo ularagaw amo diagal sabae lon sara agaru nebulo mon malwai se lo mataraw tire morate na guru makmo amang ay bebelaw lo sigaro le no bomodengi tigo gutite adim gange puro batao orang lagi tangga susul mo tao dong itu gateru suwamal dakaw labang ale bola bersisiau suwalo reng serakali senggo mo ularagaw Omgo ko agada magurek na raogu mangdi mor se soa egu saulo gedao may maktura mata makmo amang ay bebelaw lo sigaro le no bubuli tigo gulpute adim gange puro batao orang lagi tangga susul mo tao dong itu gateru suwamal dakaw labang ale bola bersisiau suwalo reng serakali senggo mo ularagaw adim gange puro batao orang lagi tangga susul mo tao dong itu gateru suwamal dakaw labang ale bola bersisiau suwalo reng serakali senggo mo ularagaw
Vite malvinereu
KFC.
Good. Abra belur long kaya ida result central box long if primary election total registered voters long 1,155 left na central 266 then number 1 Ronnie Salvador ay nila 45 and number 2 Dwight Niraiba ay nila 126 and number 3, Richard Minatrang ay na 43. Curtis T. Elop ay na 52. Dim na ka write-in, dim na ka blank, dim na ka void, dim na ka reject. Ilato mo cross match. To repeat, number 1, Ronnie Salvador, 45. Number 2, Dwight Niraibay, 126, 126. Richard Minatrang, 43, 43. Curtis Elop, 52, 52. Etya di central box, ilang tumo brula. Tumo cross match sa proper box, e mamaya mo ay nagmuk sa ito na proper. Ano official? Ayan isang kanin ano official?
Kaya ko na siya, hindi lang Christmas lang. Baka dalawa ba? Pagkura kayo na. Yesterday na 7. Good. Central. Malakang ako. 3, 11, 17, 41, 35, 38, 47, 49, 51, 55. 42, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 52. 54. I can write down. 55, 31, So I can signature there. So 4. Oh, 86, 98, 99, 102, 103, 160, 213, 222, 226, 227, 228, 245, 248, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 203, Yan yung hablat, sabi rin. 229, Yung ka nombre, ano? 31, 238, Ray. Nombre, Ray. 239, 253, 255, 256, 264, 272, Popcorn. May 51 na sektora. Yan ang plus. Oh my God, hindi ba yung 161? So, 161 ulit. Hindi mo ulit. Okay. 2, 3, 11, 12, 16, 19, 22, 27, no? 23, 27. 22, 27, 29, 31, 36, 37, 39, 40, 41. 46, 49, 51, 52, 54, 56, 43, 46, 47, 58, 78, 86, 94, and then 114, 103, 112, 14.
Good. So 11, 22, 48, 51, 54, 56, 58, 62, 81, 86, 95, 98, 107, That'll be good. 126, Okay, that does make sense. Yeah. What time is it? 133, 136, 137. check the last check the book. Second. Ruben. Ano nga aman mo? Magtong kayo kaya, mamuktan ba lobby? There's still a letter.
Latamong subesarap tigararu Himmeran jakko besarangi Makyulude Himara omelate kulusi Makulay takadarango Merapit lulak niya malanga Eng me oko sayamay Loy mari Ilmo a esapengararu Ulbangin Mondia ka malami Endin lakte utakararu Maila aya Ulatik salmo kurusi Silbolo ko siga Ako basta sanye Akmo bababakaw Teniyame ukabadarongo Amla sitai Kaira arabo liberangi Silbolo ko sida Ako basta sanye Akmo bababakaw Teniyame ukabadarongo Amla siday Kaira arabo liberangi Kasilatang moringi yaula pangole Ikaw aking lamong sube Imo ikra Makaliba mo albo iyolan Dime ikumayatan Volvele deseo kau mga Kano sinini materu Laso esraki Irida kau sing kau mga Dime ikumayatan Volvele deseo kau mga Tano sinini materu Laso esraki Irida kau sing kau mga
lang ngarang hakalmaskaw. Bro, kampus na siya.
Kaya 61. 522 plus 1. Okay. Kaya ginagyan ko unofficial result c'est le proper, yan sa balot sa le box no na blue. Total broadcast blue I mean 183. 183. Then number 1 Ronnie Salvador. Be quiet. Agila 40, 40. Number 2 Dwight Kiraiba, Agila 59, 59. Number 3 Richard Niatrang, Agila 61, 61. Curtis Lopta, Agila 22, 22. Di maka-white in, di maka-blank, ewan na void, ewan na hindi kami check. Repeat, number 1, Ronnie Salvador, Agila 40. The white, number 2, Agila 59. Number 3, Richard, Agila 61. And number 4, Curtis, Agila 22. Kaya unofficial result, ano naman hanggang mag-calculate total Agila. Ano? What's that? Oh, people! Stop thinking. Ano sila computer? Wala sa
Bilang niya kalit? Talagat. Bakmo, sumiya kalit? Sa final score eh, bro? Final score? 12-9. Talagang melody mo pala pan-final ko. Kaya total ko eh. Lagi ko na. Okay, kami ya. Kaya yun unofficial results sa gubernatorial primary election of Luang-Arlong. So, total registered voters of Luang-Arlong 1,155.
Total votes cast, tamle 449. Number 1 is Brownie Salvador, ang ila 85. Number 2 is Dwight Ninaiba, ang ila 185. Richard Niatrang, ang ila 104. Curtis Elop, ang ila 74. Repeat, Brownie ang ila, number 1 ang ila 85, Brownie Salvador. Number 2, Dwight ang ila 185. Number 3, Richard ang ila 104. And number 4, Curtis ang ila 74. El next week na Friday, ang may absentee, remote lang mo yung absentee na 10 o'clock. 10 o'clock, for it, ma-open ang absentee, may walk-in sa Sancho, mamura yun. And then another week after that, ito mo certify results. Okay, ay nakapil kami. Have a nice day. Thank you for voting. And happy weekend. Thank you for watching TFC. Malungin silmer kamiro koy. Nga kaloy smerur at iswal mutel teal. Ema onte na damak. Emre nga suli laro kul adra ngar along. Tuguni la adra mga laki. Omral masaw ra omalkiw. Makla marar kami wal ngilil ti damak. Dalamal malakay masew. Eda ka baltigal reo nga ramula bato kaldi katselaw luriyor. Almawulak lumyolela balbadra mga laki. Pagmal masulang, ya Diyos balamol malamakmal tanga tergi darakoy, mabalwa barangar along.